بله پروسیک دانوستاندنان گلک ساعت ناوبینا استکهلم و آنکاره دتینه جاندن. در باسی استکهلم دبن سروک فدراسیونا کمالین کردستانی لسویدی برزان کوچکیا میوانی من سلاف بوده که برزان که برزان دستپیک داد خوازم بزنم دستپیک داد خوازم بزنم که برزان کو ترکیه دبیجی ملگل سویدی ریکفتنه کریه ملحف هاتنه کریه سوید وان خالین ریکفتنی جی ناکی وکی سروک فدراسیونا کمالین کردستانی لسویدی نرخاندن آتد وی درباره داد چیه؟ Kek Cemal mesela tekriye Türkiye o Süveyt beri helbijatna Süveyt abun. Lüvehat bir yere kadar danından hükümete Süveyt o Türkiye'deki hani kesan teslimi Türkan bakın. Çifteki mühim lüvet tecrübe kırın Süveyt velatiki demokrasiye. Gore kanuna xwe karek hani kesan teslimi Türkan baka. Türkçe jbevi acisin, gelek acisin. Tuhazın astengi daxın, prani jbe Süveyt. Finlandiya astengi ki küçük Süveyt o hani hevali PKK wanzî rastî hani çitan kar dikin di Süwêdê çiştê provoktorî din ew jî ne baş e rewşê daha xirab dike. Kekê berzan niha Tirkiye ji Swêdê hejmarek kesan dixwaze ku Swêd wan radestî Tirkiye bike. Wekî Federasyona Komeleyên Kurdistanî li Swêdê divê derbarê de dîtina we çi ye? Em baweriya hikûmeta Swêdê gorê kanûna Swêdê dikê em bawer nake ki Swêd wan kesan teslîmê Tirkiye bike. Dibe belki hani kes teslim bike ji wan şexsek teslim kirbûn yekî kriminal bûn em federasyon wan karan em xwe naxwazî bixêpe ji bo ki bîro baweriya me heye ji bo ki hikûmeta Swêd evekî bi siyasî din teslimê Tirkiye nakin. Mesela Swêd tenê gorê kanûna Ewropê zî nikare wan teslimê Tirkiye bike. Em federasyon xwe naxwazî hani tiştan xwe bixêpe. Kekê berzan her wiha Tirkiye او شخص هر وها ترکیه که برزان هن خو پیشاندان لسویدی تینه کرن ترکیه دبیجی کو اف خو پیشاندان لدیشی من هاتنه کرن دوی سوید ریگریه وان خو پیشاندانان بکه نرخاندن آوه چیه؟ Türkiye nikare müdahale nav Swêdê bike. Swêd welateke demokrasiye, gorê hukukê. Şexsekê dixwaze hani çalakî bike gorê kanûna Swêd ki cî hebe Swêd pêşî nikare bikire. Di Swêd serokwezîr be yekê dirê be nikare pêşî hani çîtan bike ji ber kanûnê ye. Fena Tirkiye ki şexs nikarin biryar bidin. Gorê destûra kanûna Swêd çi ye? Gorê wî biryar têdanandin. Ne gorê biryara siyasetmendaran. Kekê berzan ger vî awayî berdewam bike Tirkiye rêgiriyê li endambûna Swêdê li NATO bike. Ev yek li Swêdê çawa tê nirxandin raya giştî ya Swêdê divê derbarê de çi dibêje? Min henê siyasetmendarê Swêdê min axeftin kir. Ev ya dixwaze ki di Tirkiye Tayyip Erdogan henî puanek bigire ji bo helbijartina Tirkiye ji bo wî naxwaze Swêd ana berda. Pey helbijartina Tirkiye ez bawerim Tirkiye rê veke. Ew tiştek ji bê nekî milleta Türk gava yekî serokwezîrê Tirkiye yani siyasetmendar kevir bavêjin Avrupayê astengê dixin milleta Türk peywan e. Ji bo ki milleteke şovenîst e. Kek berzan her wiha ev pirsgirêkên godinavbêna Swêdê û Tirkiyeyê niha têne jiyandin. Yani çend civîn dê çêbûbane seredanên berpirsyarên Swêdê bo Tirkiyeyê Tirkiye wan seredanan hil diweşîne. Ev yek li Swêdê çawa tê nirxandin? Ev yazî ji bo ki Tirkiye xwe bêje ki ez karim biryar bidim
سه سوید سه اروپایزی اجبوی خوازه کی و استنگیان درخه یا اون فنعمت کن یا زی ارنا دبوان اویازی سوید دا راستی سیاستمندار سوید سیاستمندار اروپا سے پرجه عاجزن yani mesele ki velat Türkiye velatı ki demokrasi bana hani dahvaza vi he bana belki velatı Avrupa Suud bana cin eftişteki dahvazit ka zorbatit ka yani tuhazı ser de hükümet de Suud se demokrasiye Suud se kanuna Suud biryar bida tişteki hoşnune ki vezir biryardan he bebinin jibke Suud'a çalakik ve ناخوازن که وی ببینن که برزن حال ترکیه او ساعتی نرخاندن گو افخا پیشاندان گو لسویده تی نکرن تسیری لی پیوندین دنا بینا انقره و ستوکهولم ایدن لسویده اف مثلا چاواتی نرخاندن یعنی افخا پیشاندان گلو تسیری لی پیوندین سویده و ترکیه دکن که جبال ببو نبو تکا جبو که ترکیه وان هنی که سویده چید بن نخوازی ببه ویاج بیرده که siyasetmendar Suudi keyif hoş nenen mesela da ama berezi kim got gore kanuni Suud nikarin peş bikrin هر وها که برزان سوی ترکیه هن مشارین دن جیتینیا روژه بید بیجه کو یکی برگز دانیمارکی ایکو خستیه قرآن پیروز بشوتین الپیشیا بالوسخانه ترکیه اویک یعنی اوای کی گله کی تون ترکیه و مسئله دیگره دست گورا قانون سویده یعنی اف مسئله چاوا بری بدی چه گرنر خاندناته بگیره اویا استانگی در تکاش به سوید ببونه به ترکیه خواسته پیشی بگیرن ترکیه نه هنی سوید دازی هنی شخصان هنی کروما خواستن پیشی بگیرن چطوری که خوشنه دوی دا عریفا که ترکیه به سوید دا کتی دیالوگه پیشی اوی نکارن بگیرن و نای گرتنزی جبوی دستور سندنن و شخصیزی حکومت سوید بلدیه استوکهلمه پلیس استوکهلمه اجازه دانه پی اوزی مافی خوی دموکراسی کارتینه ها او مافی دموکراسی ببونه بو ترکیه نه هنی ولایت عرب از عاجز که جبوی مثلا قرآنه مثلا شوتاندن مسئله دینیه بله که برزن نها گر Türkiye bir reger لپیشیا اندامیتیا سویدی لسویدی نرخاندنا دوی درباره ده چه دبه تسیری لپیوندین سویدی و ترکیه به چه آوایید که گر نرخاندنا تبه ده گرک اصلا یه مزن درخواهی پر زحمتی دبه پرانیش به سوید حکومت سوید بریاری که خدای که بکوه ناتوی و ولایت ناتو پریوانزی سوید قبول کردن. ترکیه استانگی درت خا امریکا تخوازه اویه چاره سریع بکا. مالسف ترکیه تایب اردوغان گروباوی نخوازن تخوازن اویه فرم malzemeش کار بینن نو ترکیه دا جبوی هلبجارتنا خواه پیش داخل. که برزان هر وها مجاره گلک بالکش دریا گشتیا سویدی ده هیه پشتی دست پیکرنا پروسیا اندامیتیا سویدی بون ناتوی یعنی وکی کو ریا گشتیا سویدی نها سیاستا ترکیه باشتر ناست کرد ریا گشتیا سویدی مدیا سویدی دوی درباره ده چی باوریه ده کو اف هوایا ساردنا بینا ترکیه و سویدی ده تیشیا که جمال روزنامه و سیاستمدار سوید داخوازه وان که سوید خواهد برابر ترکیه بچون نکه مثلا وی لیسته و شخصان داخوازه که ترکیه تکا بینی جیزی ترکیه ری نادا
هنی روزنامه که مسئله طایب اردوغان'ın hakimiyeti Putin ser Erdoğan'a ki jbo ki Sued ve Finlandiya reneda ki bir endamı NATO'y. Kek bersam peyvendiya siyaset Suedi, siyasetmedarı Suedi, vezirin Suedi, Ligel Federasyona Komaliyen Kurdistanı ile Suedi ve derbarı da çey buya danustandın nabina ve de haya gelo. Kek Cemal sebe mesele me da despekere gava sosyal demokrat beryal bejatna Sueda bun ve federasyonu o destiye Kurdra civin çebu bun mesele vekri jmera gotu bun gotun kimet hençtan me behav zikriye gore kanuna Sued emek beki pay hel bejatna Sueda zi از هنی سیاستمدار سوئد من آخفتن کرده اوزی و مثلا ناتو و ترکیه و سوئد اوزی عاجزن جبوی که هنی تشتنن کارن دربه دموکراسیا و حقوق سوئد خن جبوی گر میزه ناکن ده آلیه دنزی پرسپکتیو دنی میزه کی سوئد بریارک ده توازی بو اندام ناتوی Türkiye ve aslında derken aciz bu diye ki vane mazın jbo Türkiye'ye. Ama ne ki Kurdan de kurban bakın. Nahvazın Kurdan kurban zi bakın. O tuhazın dostaniya Kurd Sued peşta beçe. Ev mesele bile ne bu aslında mesele dostaniya Kurd o Suediyan. Spasiyatet kim ke keyberzan koç kıyasero ke Federasyona Komaliyen Kurdistanı ile Swedish Stockholm el gelmem.